Hello everyone. Sharum season 4 hiligdong ali welcome sadale. Rimphala kaina research later the shusange. Ajuwi episode wi personality hi khai khang khai profession a khwen hodle. Itungwi mirinli kshagaza malele it mok thi pai mne. Kala kshagaza ji wi alone la hang thai kmai kai wi ka hang shai phak mai le ba ba mai hila talent a khane. Mo phaning samne hi wi talent kshagza hang thai sa ka thai wi talent henala professional ka salaga yu mirin ring pai ji mo phaning samne kai hi da ring pai atam sa khai ne. Jana ajuwi ishina personality hoai da khle hi chef akhane ukrutamli awi restaurant le da khle ne a hi F&B production diploma hi haten ku pisang nei kala Mumbai Imphal ko hatilila hotel wi hili jong experience like haine aw experience ku pungda aju ukrul town hili undercroft the viewland hili ana lingala ka hili successful sala kaina zadale restaurant akhenga sadale a hi shimpana re thakla kaina ngala khwi khaine naw mira kha ngala na kha da ashi family mati phala kaina le dakle family akhane ali khan ring shimre kal hangwen ne ithum ko ngana aje awi khrajan ngana ngum se to na welcome sakwise Hello Kanring impadle ye impanai nishinai na we were langzala kai na we na we otpom ji hoi la ke hili atam ku shomi la ke ishina approach ku satha ran na nam than tu na we khrajan share sa ge de me yak mi wa nishina ko no profession interesting sala kai profession na khane na we na ge chung khang na ku sam hang rei ji shi sang e thada khrajan ma thang ma za da rang ka khare sa da na we maram teo me ka yari dong li thing sa ngai le chen na we maram teo me ka hang la ning share mai phung production la ni shu show hili invite samil ga tada ning si tra phung sok le rem gap da iwa ming hi khan ring sim re nan la hangai re i kal hang naw ne thakla ga ni la ga ni sim ban ne aru hang dak le tada restaurant view len le the undergrowth cafe no restaurant a kha so la ga tada pam de le Okay, ni share aru we no profession we himara rang la ka nang nui le la ka no we ning le I as thang ma thang I restaurant open sa la ka I chef ka sara da phaning sa ga ka phaning ne mo phaning sam raum ne ka ma thai thore no we dream se ka tha da le sang nui le ka no we yan ti oh my god journey ja no we nui la ka we tam ka shi no we dreams ka tha da le sa ji wa na po a ji we na ka tha da hili ra chang au la ka ji hu profession ka sa le sa la ka ji along journey ji ti oh my god share sa mi la high school dam de le kha tada lyric no tam khui kha hi sangai ji ba ningrin matra kha le kha thala ga na ka thai gi tam sim khur sau jaina tamman la ga thaklai na lyric king sam khai ne nga samai da metric thakhui class of no tada ubai na jinai na tam la ga further studies ma ram da otsa khai lam le jaina otsa khai lam le thu da isha zon ngrali shul la ga tada hotel hi khi khlag dilam mathai phone da athumni shul la ga hotel li ochama man la ga ji da cha thui khai nei ningli I hotel industry li jang la ga hida da ocha la ga I now the restaurant show ji mapning samne ka ochama man la ga sarama man phaisa no ktiu ka saving sa khul ga phone the profession ba ji da on thui khai nei Okay, ni she mai na we ju na hard work sa khai ja are thai kham thai sam bang de le ya mun la hi tha la mi chung la shogru no ji ba wa itum hi profession hi da except ma sa la chung le ba me hotel na la experience ha pun le hotel we profession ni ka zang li na we challenges le ba bam de le re ya mun la ka itum profession to I respect sang yi teo ka hak ma le man ya da kai mi da lan ji tha ai na si chin da ka okay na la example la ka sa le hard work we okay na are hangai re na hida da na we experience attitude da da show nei je na ning de firstly hida da ukruli na ayali osa sai ja na ukruli da I restaurant show ra gi na likhina kasat mi da na show la question ji ning sinai jo tada ot chapok da le le kha khi kam phning nei tada I ka da survive sara tolop ji sampangai ko gu bai re I ochak vai mlem do ochak zan nei ji tada ti da ochak za sai ka khalai man la ga ochama man gdeu ga senior ka man la ga kharnau wing li yang man la ga idhum senior tra ka hi senior sa sama man la ga athum khala da
restaurant nào show là hotel show lung bom gai chỉ ithum seniorly yeng là ithum li inspire cái sát tada touch cái sát ra cái này cái nó chăm man là thằng ka i khuli hita sa phong ra cái gì chăm man là ningli ritla cái nam chu là tada cái sát là ning sang mai là cái khang ji mer mai da sa thui cái tra cái này bom mai gì mà tay cái này ili inspire sa da cái gì ithum senior sa cái sa bing mayang nào nó tada notice we mi la tra khazang bobo me athum ji thum mi ochama man la ga da leisila ga na tam gi thei mi la jang bobam kai ga ping ba da ka shura ga na ji da pam sa la ga ung thoi la ga ji jaw pam li restaurant ung sho ga cafe ung sho ga ji da sha la ga I thum ni la ji ba ji tra ka inspire ga sa li la kai okay mai ning shi那为当亏是亏开的，米为阿生的啥帮里嘞那为 experience 空了，给他的 on 所以啊，他的 entrepreneurship，而个种给他的雷破开的 encouraging 啥来，而那为我是那他的 first set up 个啥系列，mai hili already establish sa khai le sa pa mai maning la na khare maning na restaurant hili ya ukrule jana ju challenges ku jung le de shi sangai jana na first show thara na hili set up sa thara na we challenges na we struggles ping ji tio mai share san no first you could live da hi restaurant mo shorang ka cafe no mo shorang ka you could live ka market survey sai restaurant cafe khali chatlaga cái thằng đó sao cái para kêu mong anh là sao đó cái gì thằng đó quý sai cái thằng đó chỉ cái gì à, đâm chỉ li cafe restaurant nào khăn đi thùng đấy sai ta à thùng menu chỉ nào chỉ vài yang cái customer hi lấy la cái gì là cái kêu mong anh là cái thằng đó setup sang đi cái gì là quý sao lắc cái nào sao quý ta first how có phô cái gì phải sao là sắc bắp mấy ta có mấy na yêu khu market thì cái thằng là gì quý cái sao cả là cái investment thì kêu mong anh sang đi cái gì experience là khi cái mấy lạc mà đó how có phô chẳng là chốt là cái na sao quý hada na tio mai ka survey sa kui la ka ot to ani ot sa phô cái cái first study cái sa ba ja chila da akhan ne ni shi ara the whenever Arab blooms have for guide a restaurant like a Helena Aka, the Ukru, we the Ukrumang, Kandeli, like a Tassan, it will Aka tendency lady, Miana business, Sapoika, Gadona follow the Sa or restaurant or any the business run or Titale, other Ukuli with Jungare restaurant here, and other Jewy in a cop Safa, another sustainability, sustained Kasa with legend, he na ka thada khina khai khang na uli unique USP a later generally khina sustain sang sak la khang te yak shok ta khle we challenges ji na chili ka thada kop sak le hi bai he tada trakala share if trakala mang them re ka it is our experience ne you could li trainer hale wo tada mi chui street li second hand show ka tada chikum ji tada second hand show da la ga thiri bao cafe show la ji bom saloon show la ji bom ka ka ji ta yu khru wi ari tada phaisa le la ka he ji le simkur business any business abai friend circle le ka sabai da athum discussion sang rok la ga tada mili pusa la ga tada ठीक भाई के साका tada युक्रू with trend बाजी tada क्यों interest ला मते तो का इली थला का हंग लो का friend circle important sai market liva याना financial stability ल tada तरकार मक सामनिंग ने का जंगा ताइन हंग लो का product पा ही इवी मथा ना होई कि दा इख लता का हंग मनिंग ना tada interest में ले इदम with dedication tada passionate में साका business जी इवा थला का हंग रे on a friend circle le da or business sang survive sarak ji iba keren dum mi ramre and on a financial sound sal market le on phaisa tra ka invest sal ga stable sa vai to hon na la iba jiba mi shi chang ne ka ana sadak le awi product ji ka da ana handle sa aru khang da a kya business sa a kya ka dedicate sa le jiba hi hilila hi ka ngai ni dedicate sa nai i business sa ji mam ning la
iba yu profession liba ya akhma od lekha ya ma pi wala tada sing thang khang rai tha ta ji tha ji la lekha bai ta ji ta ga mai na ari yu khru ya thang khang tada sho kha sho rip laga tada thiri bo ka thi gi ji li I wi cafe aru hon thi akha le da le ji li akhma thor thui jen ka changa khara jen cafe akha sho jen I thiaw li gi ji wi ning ka khrik lam lem nei tada e ja wi ka tada survive sar ji gi jan hon na phung ra ta matai la kai na ru khang tada friend circle important sai ye lang me da financial sound ka sala tarkar sai kha khamatai wa ana awi profession li kya dedicate sa kya kha na passionate sa le ke ji iwa ji li tada china lasting samai mraw ke ji iwa hangai mai ji we dedication ji mai ka a ju sai le ka khma shungai bai ya mai okay hi we profession wi le aka hangai ji ka I thung wa koi mi ping he mai aro changes ka chung le profession ka to te da sing po kai le ji le da re da ba I thung bi only civil service we exam tha lo ji or ning government employee ji la a ne ka to man sa sai ji manim ne no va kan hi opinion hi I thung wi tang ko wi apam hile profession hi da dang de da shop wi opinion na ba hi huge challenges le re na as a hotel wi industry ka sang li na li mi ping ka tha da first ka sang atam ni ka tha da na li ram now ping na jawr le I thung tang ka tha da na li machuk sa kala ara now na ba ara successful sa khai ne ya ra ka tha da chi difference ji la share sa mi la ila hi wi victim ma khanai ka tha kla je ka I thum hotel li otsai ye ja dam hi taran abo wa zeng zeng le ga support ma sam ne khwai na kla je ga hotel jai kha thum khong phoi khong phang ga phyo arui ka hang da da hotel li otsai ye ga da buri jilibi ka hang da da chi ga wi mindset na hil profession a khne jabaji phap ta mim ne lang me da abo wa wi ka phuning hina ka thakla je kam isna hol lai dam sak phungra lai dam kha IS officer sang sagra tada engineer doctor dam sagra gi hi lai ka tada athum ji malai la tada hotna khami ba wa trak le ba mai ka idum tada opai na jin na graduate no tam khung sak la ga tada school ra sa la pam thui khai tada athum ji wi ti ka wi ji gang ai no cha ji li discriminate ka ning ne ka option ba ji itum shimgu itum ramwi ning ji da le le ga itum professionally support mu samne lang me da athum wi ka pning li itum profession ngai ga itum ra khali san khang rok le yo atam ma khali ba ka tam lai no tam la ga lui khawa hi mening no ok thui khai male me da tra ka awa wa ri la pning kap ga ja wa le fe ka hang hangai ba ari iwi thada or kaji kita professional liquism kaji jabr no beautician li thada expert la kana tin profession sa log sar no ningsang la kan sa laga ana sa da lega kisa da mok thi bai gi da ari tolop ka jam government employee sa laga tolop ka jamang no ok thi bai lang me da ithum ka tong hi service ngrin phungra ga ji ba ithum shiwi condition iram mui condition en yang kha service musam ka phang na chumi re yaina ari matai la kai na ari ka hang da da e cha wi sa thai de le wa thai de le e cha wi talent skill chi abo wa na li financially support sa na like ning sang de le kha kisa da civil service la ta da any sabai ra ka ithum mui profession hen la kai ka bing ma naw ko khui hen ning da profession sa la ta da ok thui la earning ma ta la kan ok thui le ji la yaina abo na support sa shabta tam shabta tam khui laga ana service samang government employee sa sapai kha phaire khamaning kha ithum shimli odmang wala lui wala ga ok thuira gi ji la iwa chilamum chukang saknai mine ka ija jawi sak de wak thei li hotnang rok laga ok thui pai khalai gi jiba ji jung phala gi ok thui pai gi jiba ji ba iwa hangai jiba ji ba Lake, itum na kaya tam kui sa la itum na sada le hili dedication malay ka ba ya shman saraw ka dedication le ka ba od kiti na wen hapol ka successful ka sa chung le de la ja ko and profession we respect every profession ya ada hi itum dignity of labor ba hi itum support sang yi nan lam thala ga na share sai re engno na hug phokli na ukhrajani na
Azingli hotelli otsa sai. Ara nawi azingli nan employee sai de ta hila issue itumui ba ba chung gre ga sang a khuirat le de employment need le de then ara he changes ya nan as an employee sang sai ara now as a proprietor ara no azingli staff le jiwi ara nan ara na shiwi what rut sa da kle we challenges ara ka pha ga shi le tyo me ka share sang sang ai le okay mi wili otsa salga eje jawi ga sa ga ji tada mata khagai otsa jat ma mandil ga thang ma thang ga ji ba target ba le sai ka otsa jat ma mandil ga iwa iwi profession side iklata I strict sala kai serious sala kai na I muchu kai ji bam ning la tai really not sama man now the I ve thangai hikta uniform sang sangai iwi setup pi thangai ji ta ga mai na ina mi wen sak sain iwi ung sai hili ring ka phala tra khale ring ka shila tra khale ta jili atama khali ina staff sa sala ga ili chakshila ga na employees sa sala ga ili seniors bing na mabu bing na chakshila ga tri cha khami ki tha mu chuk la ga ara iwi staff sa da khale ina employees si jin la ga sa da khale ji him mara khali owner a khasa da chu employees bing li ina si jin khangai li si jin bai ina tolop mi de le ina iwi team jili otsat le ka I ji thada mam chu ngai ne athum iwi staff ping na iwi employees ping na ile ka thada shan klam mathem ne ka ina tada iwi employee sadak le iwi team sadak le hi iwa athum wi bang sakla ka nam chu ni ngai anam matam khui mu shu thai thur ka ma thai thur atama le mi ya jing lo tot la kan sa jak ji hi tada hang rek ning ne ring shik jang ka de acham phala ka hai po samphang acham ka phala khai thum senior samphang ka ring phan nei jingum bai khai lam them nei ka jang bai khai lam them nei tolop ka teu ka kaum ma sam ne I ta ka mai na ra I will ot ka sa dam ran ina I will reflexal ga ina I will employees li athum hi permanent meaning ne ji wa hangching de ta hun khamang sok bam ne ka hun khang sok bam ji nei li I will na tam khui ga bai shu khui bai le ka na shu khui lo tam khui lo ji ba ji I wa open sala ka na hi ma hang ji thei pai ni hi ma tam ji thei pai ni ji ba I wa ma le ni ji ba chang ji ba ta ji ni wa jing le sa sa ga I wi da ina employee si jin le ga ot ka sak ji hi kui mak sam ning ne athum hi ka tha ni khle chang ji ga ina athum ka tha da hang do e khala ta ta da ma tam ji thei kra ma tam ji kha ji tha lam mak sok ma ning le chang chot la kai ve ta da mai ka chot phala le re ya pa chi ba ru ba da hapok ta aru da in mid sa kai ne ka mathang growth le ma man ki ne rim phai hi da nan employment le mi da klen da ya hunim da na we tam khu shi khu kai experience gen hi da grow sa da klen ne so ngai la ge inspire sa ngi la kai os sa da le ara da hi profession hi le cham sa da itu hi le pam da le bi na hi profession hotel management we or hotel industry sa ngai ka na we advice suggestion ki mi ngai le tada chui khran ji kiteu kha ina a kha khik la etsa kai hotel industry jai kha tama hli chok la ka hai profession ne mina phani phanau sa kha awa ra samai kap ka ji atam sa sa ra mina vacation ung se rai kha awa ra samai kap ka ji jaina challenge sala khai profession ne jaina hi hotel industry le osai ji kha kai ping wa support mak sala trak le masa ngai le lang me da tada ana hotel management kup sel ga diploma khui la ga wa chang la sei da osala khum de hotel le ka sai sei thai jaina tada senior ji ba ju wi ka hang na son phung ra awi tada mo bu ji wi ka hang na son phung ra awi sa ngai wa khangai masa bai lim ra lang me da tang khun lo isi tang khun lo khang ja itumna ocharum khai wi ariba mathai thure kai itumna ocharum ga sa hotel industry le ocharum ga sa I khang thei naw gi jim ni kachanga kha otum sala masaram ne kachanga otum sar ne ji ga tot naw ng sei naw langpong da khongphoi khongpang phyo ga bam langpong da tre khang la ga service ha ga bam gi ji hi tot la ga profession ne jaina as mathai ne thada phap ma ta kha mak so sang phapang em ne ka phapta laga otsa ka zat mi ka tik tham mi ta chamen samang si je iwa ma tatla ka na
tada personal sambang ga iwa advice kam tada iwi best experience tada ina sada laga hita ka personally shiro ko hita ka seniors ping li our idea kuba go jaba iwa je personal in la kharjan sangai kamaning la hita da ya really hang pha laga shama ina matu pha je na ashama ana chui experience meaning jang sam da awi akhla ta career spoil ba sai ka atam na shimanra yang na shimanra lan na shimanra jena interest lei phulungda ana ningsang de le kha jiba je personal in la jiba kharjan sangai jiba jiba mai mai ngana da kle ping in a hotel industry li ning ka sang mi le ga thaning na hang khai da ali personally le sam phang lo an suggestion advice le mi ge da hang le jan na thum na kali context ara awi restaurant jina Megan Hills Viewland jung lam chili le ya ju adjacent chili and some phang mi lo da hang ai ning shi na la no experience apong ta in the share sa la ka no sa da le od ru challenges during pa sang pang share sa mi wa ning shi jang khat ko thaning ari na na youth ping ni shi we ta da hi we tang khul we youth ping di no va ga na message mi hang ai like a message mi sang ai le mi ko mo khring hi mili depend sa laga o ko thigi ji hi chotla ko chena ka jig tha ba shimkhur ring phala khai shimkhur ka jig tha ba ngan la khai shimkhur da makhle la maning la chena background ma thala khai financial sound sala khai shimkhur wang ba khitra khala khyang ra ka tada ithum tada hotna da khle I tada struggle sa da khle bing wang tada kasai ka mapam sa game ne ithum tanghu no hi talented tada skillful sala kai mi ne da ithum ni respect sala gai jaina ithum ni otma sa rum khangai mi mlem nei ithum ni mangso khai mi mlem nei jaina tada struggle sala ga hotna khangai simli kasai mapam sa game ne tada no wi talent ji na khi sa thai li khla na khi sangai khla ji ba ji interest wa thu da tada hotna ka fulaga mai struggle sadam ni ngalang da phaisa ja tangin mungdam ra ngalang da sot no ja tangin namram ra mathang ki salaga awili interest china lei phulung da le kha ana teti ke sa ji le kha sada bari shin au jang da sia sama man ka struggle sa kha tada cha chok bai la yang ji yo ji da champa da na hangai ne simli ki sai kama pa mai la jang aning na kha ji ma shu la ke ithum hili phai pang to ka ka pai lak le da hle na ot sak pa apu chung hle ya na struggle sa kam thara ko da ka self dependence sa la ka occupy chung hle na hang khai da dedication le la ka sai ka wa ma sa shap ma le na ya se na youth ping na na khit le re shi sang e implement sa se ning shi ka ni la ka na sa da aka na wi restaurant wi shagaza mi ping na ra visit sa pai mai kwai na wi jili na wi specialty ki mai le la ki li dia sa na wi kitchen jiang ki mai le ji ba ji ye ba matai la kai na Chinese cuisine Chinese wi ka sa ga serve sai la ka ai thum local wi tiong mai kha tha da hok sa ina bamboo shoot ka tha ka hang hok sa ina thai shui ka tha ka hang iromba now tha da jit ka la order pre and order sa samil ga serve sai ga tada chilak mane be mai itu ai da shai fa la ni chung wa shai le visit ma sa rang ji bin na visit sa mi lo shai fa ka chung ka zang da kle na au me ni ani fa la ga kan ring da na visit va da kle na ari sa da kle o chila ma nga va da ka chung ka la da employment da chung da sa no kle no van lo re ka sang chung ka la khra ro no ji hangai ni shi ari shi ku ka sang se de na da question rapid fire question kan ni thum le de le hili na wi da mi bin na li hen me da thai pai me va ya ina kani tum han ke karesa da na we the favorite time pass tada yaw thig zat favorite yaw thig zat ba din phane yaw thig zat sam bang la na ai muthum ku phul ga yaw thila kai okay tai ka na shimpana da na we the best thing make chung khring phala samang de ka best thing aka the best thing about being a father da ava ha ka sawi pha make up ka chia ka ava ka sawi ring ka jang
뭐来出去的，阿王啥人个一那我也米个种个嘞新办的上爱的来来，阿王啥做那耶？那我也米种个嘞，他的阿王啥人个怕这个，他的 family link 说过么子，他的亲人嘞。 OK，那是把我们让你了，因为讲喊个耶，那哪里看嘛他那为你个讲个种个生活那个亏呢呀，个种个为个在里，那哪为你你讲嘛 top 叫人你讲嘛cấp个就把阿个行来 quality 啊个。他的十八天了个。OK，那当初 film 演个，那为那演开个在里，那为你讲嘛 cấp 就当初 film。有那么大没？可有那么大没的呢？ Wow, I issue first film then I issue film side accounting. Okay, thank you. 谢谢。Okay, 那位，阿拉he question 看你，阿可能那位那里，他们搞起 compliment 上棚开，阿可能他的那里没人怕没搞个起那里他的 feedback 啦，或者他的那里 statement 你开，看你。ili repeat sami gila question je. 他的嘛他没搞个起 compliment 你开呀，看着，阿可能嘛他的。那梦难挨那个，他都没人怕那个子，米呢行开对，就是。你说今头是来这边。个错个他不没来没为了不为。是去把你怎么说哪个那那humble 个啥那为你爱看他。个丢开那木龙个他个白你你个错个他为了把没来没看，他的宁水到白拉开他吧。Cila hang no. Kapay ning ni jiba trak lebe ari hang lam kum re. Jali no na aka hang yo lo. Ning sui da khoi jang. Tada ina o chadak le jili. Tada kajik tham ya khana nu o thi pai la. Nana sadak le hen ring pai lak la ka jiwi mang na phalak ka ji. Tada encourage ma ka sa idhim di dis apain sa khang sak. Jik tha jiba tang khu no trak le. Si mring phalak ne. Mai chiba jadi kejau profession hili disrespect saya jo tang na bi shi ma ji thang rock se kejau profession dai sa le da kya shi ming rock se ji hang ngai ye hi ba mai ki pa sa la mrim pham ne jan o sa le disrespect sa ba hi ya okay jen na wi tha da ukrul town hili na le khang che ya khura ba ra da power a mi si ba khang che aka ki khura ngai le matai la kai na ukruli iba business hili ran sa la ka pam sai da. Tada electricity na tru hiwa hi thangyak li ning chei chop probe power mi se jiba nali power mi ngai nai re jiba je shigdong jiba tada thangyak li na chei sak la ka re je. Okay shigdong mo tar kan ne okay kana wa sada last question mara ka ka tada na ba shimpan kai na thang le me sai chen na hili ya rang la le da le kana da le bing la romantic sala kai advice a khami la. Ini je nervous da. Sabai ga thang na shim ban sai. I shim thang na shim ban da regret ka zabam ning ne ka thak na shim ban ka church di no society di no ke ka contribution mak le je regret sa nai. Shim thak pa na ka family responsibilities ne. Okay, ju wang ai na ara tang hun mam ni le da ara junga na shim hui da pa ni la chung ka trainer ka zat da le tai no wang wi tung wang wa it no wi ji tung wang en ka jing sa na ga ni she ne kan ring are kana wa sa da shi mai phung productions li na wi da feedback la message a kan ni la Atama hli tang khu movie khyang tha hi khyak na dai ka mai phung production movie first ka ko pho wen da YouTube li ka sang tha jim sang rang kala da ni sin any movie release ka ru bai ne da iwaring phana ye ne shui da movie kap tak le da movie qualities ka tha ji iwa da iwaring phana thala ka na jiba iwa rating sa lo ga da 5 star mi lak le ning shinai jo na hang khai ji chung wang wa anchor chung sa la ka ya ot ka sa le rim pha mai ning shila ga ko no ot sa nga khwang sa ru no ji hang ai na shi shing khuli la dam ji da re so khum ji le mi ru no da hang ai ni she re ya ri dong a him phala ga nang nang ru mai da shi sang ai ari khang tha da itu mi profession hi na teng te da si jin ba ye itu talent hi itu na apong teng te da si jin da ki itu ok thu ba ye ki ji hi a ji khan ning na la
witness ka testimony sa de tu nang lumai re itum bi dedication le ai ka ma sang pai ma le mane then itum self dependence sa la ka apong in the phakhu le itum chang ka kai na hard work sa la ka sa se ki hi hangai de le and tong a profession tong the respect sa se ki ba hi hangai de le ni share ara kana wa episode li la li de samang se ka tong a kai na ka le sing rock la kai na pom ni share 여러분 근데 아씨 그다 다이버 이네 묻는 거야 아씨 여러분 나오지 그냥 프락다 내고 이 밤에 야로 낙le 신반 가이다 젠이 사바이가 심는 못 받는 진짜 왜 다다 이때 자오이 다다 그 다당도 링파 샵 링파 홀르가 빰로 진짜 이 봐봐 아이 그 라고 여기서 좀 살랑 먹고 직다지 봐가